ulun stop susawani da king na boy ipagari para kaya na kota karena nami matanya kita lupa sarana kota on tokar lagi udah karo para rock boy lu jubagar pas na awal nasi batak lagi satu kelas para bela muna 12 para muna amal tanya kita di pasutata kita seruda karena dulu lima matutu ibu di pesantren mutu hami ring di situ suara sepala serohani mataraja sepasorang rohani natasori pada las rohani pada nami lo las rohani to dinami patang yang mahami tujuh lalor di hamu sisa dah suhuton tulipas nama hamu halu dinami horas hadi anggimu asa soal do setuju madorol nami babok nama halto dia kata dirobian horas jala gawe mahami hahanggimu nama jalo juga dana di hamu Puna hasuhuton na pasahat ko pa buti ba haduli tortor nami tinawin na tiu binet panguhatan baik dalam malihabis tiu los padungu dalam matuhasan kami do tinggi amuna bicara dulu anggo diumur tuat karonak nasa baik belikan wang nasak kami aku 10 tahun ikut dirohat kan yang nasa rumah dua tu alai manuang na dumingga papen duat kanuang di paroman yang di babo nong di molo buru tapatu badi daun sa rumah dua ada nago marhitema ditangyang ta asang diet ilod debata dia una sar sudut matutu bisa daroha bisa datahi kamu manang ni dia pun kamu maringana asang diet ilod debata dia kamu kisuk do roana patta ibru bergowo karena mek penting tahu saat ngasar maju karena maju di sudi peparan ni ang giniga nasari mado yo debata manang habis sugot molo tumarong ko penuan nahurang sikok dia kebamatang na mga luli perkariduot ke ipasiko debata may tapok na niluan na galanjutang na dirahan molo tumang berga biak kapawarang na peduli debata ma akasirokat terdina rokat nasa rumah dia nunga hugar kami di hamunang kinami bisara tutong nong menar do tur di pakai namuna ang dia mari tu pakamat karibata nakira sana daw matu sana rumodo ang dia secara roha secara kaya tujuan non rap kasih dikuna kena hamurang mangya dia kena rumengga atong doron naima song hatannya dua namando itang narumiri mau kuna semurok tidak dua tujuan non Idabban yang kena rongi itu ngos dibatama di hamu saluna anak ri baru to kamu namanya nasa berdua maksud itu mahari arab takah dengan muda itu ngos dibatama di hamu saluna di sarah dudon di dibatama di hamu anak nomor sahab nang baru mengabiak anak dua maksud itu maksud dia rumah sakai matang yang serhamu angginami di pasal teman kedewata mam seluna horas dalam mengaku penggabian parola matutu langsung ani madi ta bopar na putta marga silawan pay akadahahak do akan iduliku na muda boto kami di son upasa kami do pakatayono kana sarima tua go maula de parjulo tapasa tomat kana martua di bota nama ngalian hahi pasol di hita saluhu namar dongas saina nang dihamuak kadahang akan namar hamarang di hipindo pehita di sot bado pakini imada inang opus elaboru naung sari matuo akadaya ngiday nang marulupolo dotor dinami imadongas sainam marta dodotong songod dolok marsibatu songod galat kumere kami do anak ngiday nang poparin do puddo pakit lumatong dopak kamu anggia matok lama katitikinan yang rodi hamuna saluna dongan saya nanami poparnya pudopak na dong di hasibuanon
sisadatahin hamoto akka sisadaroha mangaluluyak kana muli akka tutiki na negro dihamuna saluhuna akka namar-amarage lasong ni dihamuna saluhuna bonan hasutol tutumah mo patano bastang sumalaw botak naingo dihatadang lupa dito na ditano parsirahan ni marujung ngolo day nangonok puselaboro naung sari matuay alay tudurito dinidebatado hamuna saluhuna domasay na nami tarlunga pinoparni na tuwa-tuway diwag kamu tutubo na lipaso dito las di sa kabiro hamu yari marsogo mabain ada nagong las pataroto marsogo tu para jana parsagot nani ang yamatong yari marsogot di batiur di bata ari dilihat kami na sumurungi di hamuna salu na ni hasuto ang dia atong mardami sona ang dia yari marsogot atong pangalapa pasu-pasu ari naong binuhul muna hona niya suton karumuna pinopar niya dayina o pusela poro naong sari mato las pamatang mo ang dia matok anggal so diboto ipe atong akasodi na nao dia kana setuan anak militalitang nyam salu macak ko padamu macak ko tim nila debata tok kastuan na akastuan ni boro at tudik kina yang rosi pasaton nyamat kana martua di batak mamar perhamat tong songon mare-mare manera matong songon ewe horas matong na ditano parserahan horas nang tong akan nang nalibona diture ito mos lebatama di hamu saluna kadong asay nanam batu bangi paliro pumarsaday boy ham matong sahata tudulog sahata tuturugan at katutik keneng ro si pasahaton nyamat ka namar tua ni bata molot tung songon ito akatuho ni bandoran namya kanang irainan tubo matong pasupasui si jalong muna sa lubu na tarumu ya pinoparligay ng opusila woro naong sari maguay di manhata at ka na pinukan yung punta na parjoloy asabit ang manawruwi sob kung mana sumorot tabanyak ka ng tuwiya muna sa luhuna anak katong jamuris boro katong liak toro matutua sa jongjong maniparwatua manata nata maniparang pepeng saur matua hamu sa luhuna ileng mangolu di dia hamu maringanan ibadah Tuhan matok akka paramarat kami akka dalanitan yang ngam di hata nauli di hata dari kapasahato mato mata nawar Tuhan iwata saha ileng mahu mangulu tumakas mato mangapu di hagabio jabe kan sok kami na takkas na maramarangi dengan nami sa ina palatikyon pada kami kota mula-mula betul ma tuwa dokter dok kodak sampai yang dia ma sopa nang kang yang ngami na marhawarang itu dolonong kaya ngari kami kudang ngadia los bedumu ngadi si kudak saudara ang dia lihat panggabia perhorasan di sudi koparan ni inatta naung karimaduon gala kami mar saudara mahami nang dibalian nang dihuda ang dia kami na marhawaranggi horas dari tanah perserani soning lang tinggal dihuda bedumu ngadi dia ma
na usalpu ngasalpui ale tikina nang ro sperhat tamay mola tema di debata nama ni ro pikirata buita saroha sa pikiran mga luluy na duminggan na lumehet di papara di putay aka kami be seorang kim di kepertikian na usarpui katarabay suarong orang nami seorang kim alay martang may tato karena mangihut ilo debata bisu parminatuan do pengajuan do pengarazio diri di luar tempat putih kerja nabi salpuan ap salpu dan dengan ima tapare atau kena mangihut Lima dulu. sore manonon nabi di sore dengan nabi saina jadi yang dengan saina merosok kita ni apa suara saya arulah lapala arung na hurang lebih na hurang bagas nama ala ekonomi terbatas dua tu atau tu nang buih tagay basar segera pada ke ipas suatu hatama parsai natai orang sama kenami silaban ipas sama nak kamp tabarat ipas suatu hatai ita gawe na taula serta pahanan dia rona mono kerja nami raja ni hanami raja ni dong sana nami di soto akang kenami ipas sama pare dopung siraja na barat tumas saya nas toro hanami ipas suatu hatama ita di burian ni nion na tu sana tu ita ser keluarga kita dia dihita kapas sudah uli pas sudah diikat duwi ba bisa naritahi tu akara ni baguton akara janamiha akang ginami di paparan ni pukul na sila janabarat doon dinawak ko sa ina sa sitong ngaburo sa tuwa hunay dosi da subi alay ba natin maridibata ikibaragaman ni pas-paso dibata ita halas sumay alani di doop muna kani aki ituk salpo ka na salpo alay tabariyah na luminggan lam di pas-paso tuwa kita ada orang susah kita nang mano-mano bahat tawa na binabi ang kita doon umuro kata sa ineson Bertupin di depan Nabi manottor na magiru sa ularaon. Asasap bersar masalah ributa bersara di median di pas betul di mata kita. Ya keragam ni sudah nama saya. Iro kelebihan di pupara deputa. Horas serga memang kita tu akan mengikut. Amang perusik. Untuk pilihan Nabi yang manottor na mamarangki. Pasugabi pasuhoras baun. Pasutua las teroa. Kadamang di abi kota saurai. Garuk tapi. Suruh dihami dihami na maranggi. Jadi makanya aku berpikir hal mga toy hami. Jadi mulai dari itu hatta bahasa itu doy dihami. Boy hami masih jual-jual. Imana wala sukami. Ikor tuaw ni natuto di bantu ni babatuaku. Boy hami rapsi sa tangia. Marangguto pas-paso di bata. Asa giyak ka natuto namin na dapat juloy.
Menego tua dola seroha. Akahaha. Akanggi. Semua baru aku saya dari son. Ila seroha nami akanggi. Ila seroha nami haham. Dodonga mo sayina. Tu kami cuma takut wae dia hari dalam pohon. Di pandulu pun itu hatta di perjumpaan hatta di bawah satikon. Tulas rohani bedanta las otorita. Mulai ate di bata. Mulai ate nani leoni di bata roh ana patas di habis malam marangki do nomor sene. Lunga jumpa uli jumpa dari ikan. Salbu makana humurang nauli rengga perhana betul kena bebuton. Pedamang dihami kota sopa. Kuhanami. Pedamang dihami kota sabi-sabi tuang kinami nak kena bertiru pomparan di punami. Doh aku saida. Pultrak do narong di 2 ton. Tuntak coba abang itu dua. Asa tiar berdegabi, tiar bertahun selalu nami nama barangi. Doh nama roh sene. Ada bang.
do coba nong pinasa asang dia coba nauli mai coba tua mata di bata asang dia masih rasa kita nama ranggi horas semangkin nami songoni manang kami amung nang kita salu natang doa saina terus songoni masih ron nami tua makangin nami noang petes puli make akang oh nduk roh nami nama ranggi paling dikurak do baru nami puli nang roh nami noang di banak ke baru nami nak roh tang pinamyong noang ngasih tulpe dia kapakador nami yang dia masak hata naudi marhitu tangi yang nopasat tami di dulu dia matari watami noang pe tinaung IQ binatu pamatan bama dia ami gudang studio das bedum tuasa manon namarap pang number 2 lo nung aturidik kamu keber kami boneston nami tas takas di sondo kami nang dikukududumu sian marga lunggu baru lunggu opar huta bro sude matahe di horong ya kasek side lau nang ido pasu-pasu sir di bata naga bisi persulio muna tua ka ari mahuto amak suhut nami tidak tua-tua takasin oputan na pardulu martukotos siya lagudi nok sinuk ko ni raza nok pardulu nung atuk takas be hupay dugot kami na siya pudi ima habi tutu di naman tua dolo ma inata nakahaholong yon kita na parsarahani tubuh di hamu ak karaja na bisa dan eroha nanay suot ta na tua-tua di una pasobiton ima tiari masuk jalan nungkang atakas sias dudus ni rohamuna tinay patarota inata na 2 tahun ima tu batu natil inganan nok tekang tu lihi namar susu simin na tugu pinadomo ni ay natiyo akarada nami binatang bertangyang may tuwamata nomor 2 di bata asa di pudi ni na 2 tahun dihamuna si sada hasubuton tetong ma di tagpede bata dihamu sadari roha say tutuguna ba sadari roha dihamuna to aka aran itu matu dinaptak kasu aja hami di partinok paron ni na 2 tahun anong dokena na soma hasubutan sian hami marga lunggu narong di 1 tahun tetong kemartangyang pamata di bata asa tuari namang hutun dihamuna si sada hutun lubuh matahe di pinopar ni na 2 tahun asa ditongos di bata dia kana susohot sirokak mitordina na olo gabi na olo horas doka muna sa rumah 2 to aka ari namang hutun matutu kung atutak kasi hutangin siya namata di bata dihamuna si sada hutun tetong maditabay di bata dihamuna sada ni roha lubumi malang di hatoroponi asa si tubuh anak nariris si tubuh boru na torop amuna salu na to aka ari naman utol matutu akya ba di pasu-pasu tuduhan di bata di hamuna ka raja nami asay burmagurang maka nami kenggeng mo sa rumah 2 maka si 2 to aka ari naman utol raja nami ka raja ni laula sa tabi kolon hata ni marga doon waingon tangyang kami do to amata nomor 2 di bata di hamuna si sada suhutol na di hutan ang di pangarap to api yan ako kabutulolo kalau nami tapos ang mahamu di mata ni ari na labok mabelas parbadan mo lubuhi manang partodyo mo yang berdalang kamu ni nahorno tong ma di pasu-pasu di mata na tinamang tangan mo gawin na ni hula mo sinir pahapahanam na to ras na mo makorhon hamoraw madihamu ya ito tabutulbo tapos ang mahamu di mo na tiyo asa tu tiona padida muna tuari na muto ipuri di inata na sari medwon akara dan mituk pe tubuk paduhan nami pangilan nami tanaman nomor 2 di bata mama masa mata di bata di muna saruna si sada sultan na di hutan ang na di pangarantuan asa tu busor hata paduhan nami amak suhut nami asa bintang na rumiris batu pun samarok dulu itu berdua di pasu-pasu di bata amhamu si sada sultan dari hutan ang nadi pangarantuan kita beri nang sinala mona yang karda nabi kita beri bata manila ni hagabion tubuh anak narilis
baru torok takas may doga musa tu na sorong madua matutu asa pide dua kali asa hujur na pago di zulu di tapian di pasuk-pasuk tuhat tam hamu si sarian suhuton na di hutan ang muna di partoman na di dia puy hamu maringanan tu dia hamu mangalaka sa itu si mahamu na pota na kaparsobian matutu asa hak masul sa hak mabinay tuhat tiyan tangi mamata di batali Panginoon nami di hamu na si sarian suhuton manang di dia puy hamu maringanan Tukang mati pasani wata dia bukan tengimu. Jadi kamu seru nama lu, seru mahamu mengaku di dalam hagabion. Itu saudara pia maksud nami satu takas dong. Foda si hamin itu tahun, soal persirangan nami, persirangan tasian itu tahun. Asal giat jar itu tahun di toko Tuhan na, giat di jaru Tuhan tahun di tangga semun nai. Bahulala bahamin sombang itu gedang kami akan maksud nami. Satu takas dong. Foda si hamin berhiti. Tangiang Panginoon nami to mata na bertua di bata asa di pudi ni ina nami nasari betul toko di bata ko dia kada pinang ilo ni rohan dia sutul nang yon kadawang ma kontang muda-muda tas padu kadawang ma di kontak sampai Mangino mahami asa totong medawang dihami gotong mengeliat asa tulia adalah di hagabion dalian dan di perhorasan di mana sutur nama bedawang mana ho partisi lasra ibadamu lasra tadi kita menggota sopa kerajaan. Sopa hami jo kerajaan miong kahit musik na ho partusyon.
pasangan pon atau warga na along di 2 tahun perhiti tunggu kami makanya tomat dalam berdua di bata satu akarin manhutur ibu ini nyata atau holongyon asari mejo asari tongos di bata kamu imam marhite dia ka devini nani udah sido raka patuhanan muda tuari namang hutur asabui muse Jumaya kan seno naboy pasah atau muda dia ka ulame duging dan tuari namang hutur tuk songalite so namang kapada tehon di pinasa mula Tuhan yang ka narga narong di hulu atau Tuhan tanah mga sumasawa mula sa rukna boleh tsunami dan hutan lang di pangarap Tuhan sino ko dyan haya maksud namin matutu. Panginoon namin ito matramar Tuhan di bata nag-ebe si parsolyo ron di boleh sa tsunami di boleh sa tikyo ilo si tiyo ro tinang umay tiyo ina bilang na tukang hatan tadalang mga dinami ko ta si tiyo es pada bulamang natugot at kasahatan Saluna nasara suhutot peperannya buta opusikulan aka manguda aka pung hamin wai sosyakangan tamang na dulu nabanai basa tabi mau asa tabasa tapi salah tu raja ni lama pada buli
duluan na Sarimatua. Perjulu kami sabodana juhudon maddo mauliati tu debata suasune na tuha muna kala dari nawatu munami. Inaon takasu bere kami akara janami. Naong jozor kamu jongjong. Dinalau pas ada nama calo. Songon tami-tami ni naduta na bison. Akara janami lunga pada hari bison. Iba pinggan na dudulan na para ribu-ribu. Dohot na peratiar suasoni nang register suara dohot sanggul marata raja namira jari no tubu wasata mi onwai tuduri hamu hami piso satu nami maka tebe hita rezeni hanami hahaduli gabi anggia nung adison tarifar piso halasa pinggir nahot sanggul marata naburat tiar dohot perbuih ribu-ribu diharot dinauli hata nauli hata naringgan si perhasubun diroha si video si menangi asa tu takasay mga mangido to matrebata dia bahatana dia menedok ma takasma di bawah bono hasutu sini di hari nausal pui naujumulo mamaruzungulu inanami satu atau nami las di pataru sudi keluarga taro dibuka kasih pason tari pertubuh na basugiton akara janami di arena uli arena dingkanon dibawa satikioma pasiduwota hari-hari ini inang ngami di son laos dibuka saya tikiom bakara janami kuhan nami ada di simin nau tau jakut dia kena nausal pui asang giat martangi aku tuwata na martua di bata di pudian ni ina namion kita beri batari hami pasu-pasui kamu terrokap akan nasabar rokap dua anak nasu dua anak dua boru nasu dua boru jupang na niluluan dari dan nisalahan jala tuga janga umur nyon na tutuan namion kau kena mangihut lau itu ton nami lau tis imahor pun aku nah pas nalau pas aton nami tuha muna kerja ni tubuh ima nalau pakiota songo tami-tami ni na tutuan pas atami on noy kerja nami postoro nami di bata postoro nami di hamu buai sikop jala tureo patu kota lamangiro pasu-pasu sana mataru eta di purian ni na tutuan nami on ima hatana setengah konomu tawat na mertua di bata raja ni tubuh toko tumakka sama amuna hanami marbawa dina maruzungulu matutu hanami ima opung sesala boroi di tanah perserahani jala di kamu tu muna pasogi ima nala paskopon arena ima nang tauzakon di aka arena salpui ima tu simin namar lapis turihit namar susu nabi naruhu netui jala di bagas salarium matutu pasik vota are-are dahangon ima tu nang tabarere di aka arena salpui jala di bagas salarium di patu bahamuma ima korbonago siti kota duk ima tame-tame ni dahangi lao pasangapon hida nama hawarangi raja ni akadonga tu raja ni nunggu nang raja ni hula-hula alani bersama amat atau amat tarebata tuak katik kini mahudud di hamuna sisada hasuhudu saya itu horas nama hamuna tu gabena tu di pas nama akara di huta tu pas nama akara di pangarat dia kana sorapadan rokap di pasau di batama si rokap gabe si rokap naulo horas saha stuna sorma dua dia kana sorapot perkarizuan di paduru de batama dia ka perkarizuan atama tuak katikir nama gitu dia kana so tubuhan anak ma dina so tubuh boru nabok ma tubuh boru masuk pasunnya matre bata tibudian ni ina na taholong yon jala di bagas sarario ma dina mamuka satu nama ngujugi ta ima dia kaulota na otang di raja dia na tolu asa tiar madala tujuru tiar madala tujai
Nanai siulah nokta di ari sadario. Jangan tetong membasa amat teribata tua katika nama utun. Asa balik tong membagabi tumudal hositaluan. Ari numa salu nasara sutun. Saya itu dimung nama si pengiri. Matutu asa bintang mana rokris opo mana sorok di atas na purbatua. Mamita masuk amat teribata tua katika itu. Si tubuhlah ridisimahu boru torok dongam muna mesa tuna saru. Matutu asa dor harupang metu tugu di lupu tali pasa metu tugu di orbo. Sa titing sa ulam mamusu hamuna salu na sisara sutun. Leling mahawang ulu saat hora sahak matu pengawian. Matutu sahak masulu sahak matu batian. Nungma hupangilo hame jak katangiang. Dia ka pangilo tamat terbata. Leling mahawang ulu saat hora saat pengawian. Matutu dongai ngamang suhut. Sapul mamang suhu. Sapul mangiduli. Usapul mamang suhu. Sapul mangiduli. Ini enggan nahuk bulan nak dari sihon terpunya ribu dohot napurat tiar dohot sanggul marata dohot bisuhalasan Pertang yang mahami sian haangi musi jalo lapan asahok madihamu saluhuk na persari teoni bermatot di musa luhuk na sisada hasuhuto ipasah tamu di son napurat tiar tiar ma panggabian tiar ma perhorasan dihamu sisada hasuhuto dohok sanggul marata mertang yang mahami haangimu asagabi mana ni ulamu di huta sinur mapapahanam di huta gabi mana ni ulamu di balian pisau halasan las marohan ibadah las marohan itu di musisa dah suhuton walau tu sokonipe jomuk di paduhan nani tuhan tadi batama namangguhi pas-pasuna kodi kami abang suhut matutu apa mangiduli kenapa abang suhut apa mangiduli
keluarga manoaing deleta lapo poratu na tutatonan non dengan ada pereda persetok kinani oma kesempatan dihita sia jas ni roha doktor di mangiro tangi yang turi bata saya jalon na tutaton jala kay maningaro tua las ni roha on di tasalhuna nunggu ima dia muna salhuna ya kopoparan ni dopungon alani ne pukota ma acara keluarga anon urutat tamai tu acara adat dimulai mahita marete dungi martangiang marete tasya nomor 227 Yesus ngolu ni tortiku horoha purusaki Rodina salah kaki. Dua benegijak ko Tuhan dene kehodia kaman nama juwarmu marpungu dohami na sa keluarga suansone na poparan ni natutuan namion dipugo ni alamanon diari perpuri mariti padayon nami nalaig pataron nami manatutuan namion dengan aparedan prastapok kinami ale Tuhan dewatama nami bostorohan nami mga saon asidot turong niroham ya acara demi acara dibuka sa tikion ulau pasirung hari-hari ni itu dalam itu prestasi mendapat patu pahami mia jala jongkoko di tengah-tengah nami ale Tuhan dewa taman nami yaka dusni rohanami dalam mangiru akara kami pasu-pasu secara kamu batu pahami ada siapa tahun nami Tuhan perhitia duri kami atau pasu-pasu mahami Tuhan pasu-pasu mayana kokoparan ini itu Tuhan nami om na pasu-pasu nari buru di perdagingan na partot diopek upake hami tikiot tua masih pasara kami uhud magiro tangian siapko madok molati hami marlingot dia kahinauli ni papaena ni inanamion pature-tureho sulia na kopopara na pature-tureho kami seluruh sekeluarga atau Tuhan tiroi marohalot pikiran nami daripada toporohan nami do Tuhan kurang rusa pangasih kula hami marsopa manggele kami tujulum dibulu sesa orasi hami seperusan nami asa putara daloho tangian pairon nami kalau masa kurang mu Tuhan Yesus Kristus martamnya kami tuh jalan mata yang nami. Amin. Biasa tepuk. Puselada pucu. Ngabar pesangan di mana nih? Las gua masa itu. Fakir mana Pak? Dari pecah gangan. Terjulu bahwa siang itu hari ya lu deh orang lu ibu baca alai sudah naik celah rencana dikuat dalam postur toding sahala mama sumatu kakak ya anak kalau bunga dong hasalah oh jalan gua main gua gitu
Saya Bapung, di rumah Rampung. Yang seorang bilang udah. Selamat ya Ramadi ini selah. Baju pamahita di surga di hari suruh. Amin. Ma, ini Bapak Sela. Kami mencoba tegar di sini, Ma. Udah puas kami dari si Mama selama saat di Bandung sampai pada saat sakit. Ya, Ma ya. Bahwa Sela percaya Tuhan, Mama sudah jadi pemenang di hadapan Tuhan. Jadi pengantinnya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Mama selama ini kepada kami anak-anaknya Mama. Kami percaya Tuhan melihat apa yang Mama kerjakan semasa di dunia ini untuk anak-anak Mama. Terima kasih Mama. Kami di sini sudah tegar, sudah ikhlas karena semua merupakan rencana dari Tuhan ya Maya. Selamat jalan Mama, Mamaku sayang. Saya sebagai anak tertua di sini, saya berjanji Mak, saya akan jaga Bapak, jaga semua adik-adik saya di sini ya Mak ya. Selamat jalan Mama, tenang di sana. Kami akan menundukkan Mama. Inangku na butyo. Inangku na huli. Inang, terima kasih Inang. Di hari-hari terakhir Inang, aku melihat iman Inang yang luar biasa Inang. Bahkan Inang masih bisa bernyanyi Inang. Setiap aku dengar lagu Yesus ajaib Inang, selalu aku ingat Inang, perjuangan Inang di ruang ICU. Inang, sekarang Inang sudah bahagia ya Inang. Sudah gak sakit lagi ya Inang ya. Pujilah Tuhan Yesus di surga sana ya Inang. Senang bahagia di sana ya Inang. 3 hari aku gak bisa Inang gak menerima Inang. Rasa bersalahku saat dokter bilang harus dihentikan. Aku gak bisa jawab Inang. Abang gak bisa jawab. Aku yang jawab, ya dok. Saya ikhlas, keluarga ikhlas. Tapi sekarang Inang, saya benar-benar ikhlas. Sekarang beban ibu, tanggung jawab ibu ada di pundakku ya Inang. Berikan aku pasuku-pasuku Inang, supaya aku bisa menjaga Amang, Anggi-anggiku, Bapak Sila, Dua Tedaya-daku Inang. Inang benar-benar luar biasa baik. Semua orang di sini bilang Inang luar biasa baik. Semoga aku bisa melakukan hal yang sama yang seperti Inang lakukan ya Inang ya. Gak bikin Inang malu ya Inang ya. Selamat jalan Inang, tenang di sana. Selalu doakan kami di surga sana. Selamat jalan Inang.